tao menulian tu poinin ko kusunat kaisak lucu tao luka yang way pakunan Pohnpei na sa pulmatayin uya kupur toror kasilisak ewat ranwat niara Oktober silisak ew paran kaunor ya kutriyak silu oranwat uya ran kawanawan uya kupur toror wat Thailand kagan katla tepat wala mo Thailand kata oyo lawlawanan Thailand tiang lawlawan oy ban pagitaran one paron net sa internet dan mulian try tiyo lolo kana speaker trail kadin ko proeban na sa karata wat naman nan ko proeban patrawan sansal kapakap kapeng dengan wow kit sapal marwili apa kanonan pinin ko kusunet kaisak wiyakiyo o sakaraganir kapeng melap o meletak kapeng pege rankap kay pen roson masapal maro pinir gatin kalangan o proyek ya raman kit kapeng pege ansyo mau pesan kagan wiyakiyo o tola na natungal puko en papa nanran kawata kusunet ket kitong git sabul mar nganen kamarain nganen kawait kupuragan git nganen onapak melelay pasan kagan pair palengano wawanir en kinsansal peniran keten kalangan o ang partio sakarata naman iuya sakarata sansaluet nilang lang kapayanir o atungal sondor song kamor Jesus Christ amen. Kalangan one paron net the senator net we could lolo mamiyak try katla mo try oy ban patrawan yang chief clerk o lugwaran marakan the roll call Senator Atsen Abraham Amen Senator Kukwabis Jr. Senator Isaac Artui Senator Ricky Carl Amen. Senator Tucker T. Daniel Amen. Senator Sunse Edgar Amen. Senator Wilfred H. Edmund Senator Stevie K. Edwin Amen. Senator Brian Piesite Amen. Senator Jack S. Harris Hey. Senator Helgena J. Johnson Senator Stevenson A. Joseph Hey. Senator Alfredson Latorre Adamad mine. Senator Sandelina Leca Amen. Senator Michael Mike Loyola Hey. Senator Casinda C. Ludwig Amen. Senator Macari Miguel Senator Erlyn S. Movic Senator Sheldon G. Net Yet ngay mine. Senator Norbert A. Perez Amen. Senator Mitero A. Simina Amen. Senator Jason A. Walcher Mr. Speaker hey Quorum, Mr. Speaker. Kalangan chief clerk sansal magtay sa bulman ko korum amo na tayo ban katla tepat wala mo tayo la ay sansal nan sa bulman tayo ukun the record and reflect what Senator Artui Edmond Apis o Johnson excuse sang uya kupurun ranut pwede sansal magtay sa bulman ko korum magproye wika kulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan kapeng melal sakaran missing o kapeng lap pang kupurun na nilap kay puli kupuran nagreaksyon Pohnpei wala pang kupuran isanahan kan ko waon ko sa bulmar lekan ko nanalang ko nan kaniyay ko waon ko sa bulmar labalap kay tikaros nan balian tiyak momocho government national state or local government waon ki kabinan Pohnpei Honorable Oliver waon ki karyaon kabina Honorable Francisco Yohanes mayang kat nan uya kupuran ranwat waon ki melal siyong ko pong labalap yang amoy siyong ko pong kan karos masaksit waon ki
Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Koros, Menpilwaon Kilang Samaro, Oloiso, Seriso, Oso Masakan, Olabalap Kan Koros, Pohnpei Kan Koros, Mayang Pajang Train and Uyakupurun Ranwood, Melel Nan Chamber, Men Pohnpei Kan Kalap Wood, Pohntaga Pei Kan Onan Way Laut Kan Champa, Record o Koros Pajang Uyakupur, Toror Legislature KAPWARESOU. Thailand kan katla mo Thailand ban po na sa floor leader. Kalangan speaker kom kupuro mo ni ban yang patpacuai jungal seren kaping wawon kak puli sabul ngamu yang muncal me peitai tiar nilang wasaksya cai won kun kamui vice speaker honorable senator kan pilmen bacang kamu yang won kui sama cai kerjaun kabna Israel kan me pacang cai nan kalari mobil Rusia me pacang cai melen nan men KPC kan speaker mon iban pacola angkak sansel nan rekrut me senator Movik yang pacang uya kuburan ranwat Leader record and reflect me Senator Movik yang pacang uya kuburan ranwat kalangan ng kuburan mo floor leader. Kamu speaker iman pagita mag chailan kasamuma sa machail karyaon kabina eu kasamun lobon-lobon kalangan kamu floor leader. niwa speaker men bajuan uyata kamaguto peki mot kesempal wajan kak kataropo sabulman kita channelin ran kayu chebena kosanti churor watch Sain salamau kamagid memiyak Thailand chair ko sa pulman kita journalin ran kayuan yakupur toror Legislature KAPWARESOU koros mautung kamagito masani uwa masani show pwede kamagito paita miya masani pen journal and ran kayu Motion and close. show try pan pone sa kamagit Thailand rutungiti masani pe koros mautung kamagito masani uwa masani show kamagit paitar o sansal magtry rutung tier o try sa pulman kita journal and ran kayu kamu floor leader. kalangan speaker ni sabun momocho ipleu sagara eu penan ranwo jo pegik chailan katti pachoti apali nampe su o walu Agreement. Mayor Thailand katian ng beisyu o walu anson katkilon tapatawan ng kamumatan ko senatkan tapakpangkan Thailand katian po ng beisyu o walu kumail kan miya sa pun mamail tamad tungal kamumatan ko senat resolution kumail katkilong makoros sa bulman kiyat tungalin kiyaran sumawag Thailand katlam o Thailand kamu floor leader. jungal sekretarian wow sapal speaker iman pajowan yata kamaguto bagi mot kesempal wajan suspend order o katti pachoti apali order of the day miya standing committee report Agreement. Kalangan floor leader, sansal kamagit yung isang floor leader o pagi miya utripag tayo katkatiyar po standing committee report the panangan order of the day o ipan po na sa chief clerk. Standing committee report number P1 is of Manula and Silu Mepit Legislature Bill number 3 of P Silisa Gisula and Sakeo sang Salmi Committee on Social Services, Culture, Traditions and Historic Preservation. Kalangan chief clerk, pagi sansal may report pan report long sang committee on social, cultural, tradition o historic preservation ay ipan po na sa committee wo o melal chairman and committee wo Senator Edgar. Kalangan muna kan patuloy na jual puko ay min patayang sa mumui masanin kasama-sama komiti yang kia mawa min patong waun ki o katagaya ki mong sab ko iso ko o sabulmar likan nanalek nangkanyay ko o samoro ko na puradonan malwat e jual waun kin komui patong waun ki ya vice ya lieutenant governor patong waun ki vice speaker floor o jangan senator kan korus
o patron ong ki staff kan o ran kan menyam patron ke na wi la blang wit mim patron segera molwo train pukata standing committee report number 51 dan rejek silo o supplement kita Chan Chalamau kamu good chance na te at kau Thailand katianan mahasiswa ben kamu mudan te report untuk purmak Thailand katianan mahasiswa ben standing committee report number 51 lebih ni rejek silo o supplement kita koros mau tung kamu gitu masa ni uang masa ni so Pwuhng kamu kita puita try kat nan mahasiswa pe iban bonus chairman kalangan standing committee report nimab la resek silo ya email tanlong LP number riab ke sili jagisyo line resek pilawat esong amendment isakwalo PC isak tas 108 engkakan revised kamu kerja muni sang ni Aramaskap Wood Kiyang Traditional and Cultural Life Skills Training Program. Hari yemet me seka kareta kareto Director in Education o mana kamen me patron pupuko ki Pohnpei Studies ran yang coba tak karong-karong. Reniat patron itu ran director yang moment plan me rai kau nak patah bangka kena palila begitu wat director patron me biaya program coron me apa pali peliang wia rai kan patron Pwuhng sion hari sang ni kasalatau abi patron taula patron me Agi coba ke maktai bang pokok kapokok kenerai dan wia pokok wat porai ini coba. Hari ini kareta komiti ya eksekutif okit kosonedi dan kakan pilih lah sama trial report. Langan KPS Speaker. Langan Senator Edgar Pwuhng KPS report mesansal sang kami. Biar mahasiswa ben report kamu Senator Semina. Jual sekretarian wow kapat-kapat mau kapung pergi kubur mau nilap tukik cai karusian mau cai kak kecepatan mencengan ranut uya labalam. Imen shorta megot megangga kuya pergi recommendation in committee essentialer. Imen patrowan songgai pergi essential me Adaran pilet, ngai mau ya adaran pilet. Pohnpei cultural and traditional life skills. Mauran pilwat, mia program yang mengawi Pohnpei. Jola wiawi pergi jola makatang. Ye Armaskap. Indangan rational and pilet carbon ay patruwal long. Kedai kan bama sandi wow. Tersongkan mengenai wiawi pewat. Ebam pasien kita Israel serikan lakapan. Igaraban morun kemudian kesenut wat. Ibadrawal long berangkat kabur lang nan school. Berangkat kapali kirtan serikan berangkat kolokol. Sabul meral darai jungal identity as Pohnpei. Ere ira mesansal nan report wat. Pergi jauh-jauh pukau. Ipatrawan sang Department of Education uya specialist wasau. Program merepatrawan megacakacanga pilihan tiak pok. Pohnpei Studies curriculum megosyanti pok. Songkorus meuyan department megasaleta maurin tiak pok. Ikarban maurun kosendot wat ikaptelong bengkak kapurela irai serikan melel sembatangkan rengkak kaskuliang serikan yeyas tema maurun peyot. Ikarban di bengkak saleta iro wat peyuya aderen pilot. Eri soda makot tega kuyang puya fai. Ide bengkak saleta itu ngalira pergi ngene uya aderen pilot. Kalangan speaker. Speaker dari sebenar aku perlu informasi Senator Walter. Kalangan Speaker Ramon Megares ijiang kaya cungal sekarang kay paniyo wow. Pag yang so pagi yang cungal sekarang kak kacang
Machiang Moy, Pohnpei Labalap Speaker, ay Jungal Wang Kamui, Vice Speaker Floor, honorable members. Speaker Gabangiyang kami tu buagi report mamia. Ani ay sawo chay pajang ay colleague ko kasambal kita noron pilwatch. Ibaca one recommendation on file ay Enginkehlap chairman o committee members mamia kairo the direction o ngaramascap o programa Pwuhng wicha masolar aya kawait maceban katamuan. Pwina nang kasambal ki pasanan kong matawad wachiak may chairman Mr. Speaker makami taga kawait yawasa direction magchaban kay daya ay sawat kalangan Speaker. Nangan Senator Walter, iya makakawait Speaker, kami Vice Speaker ni Ken. kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw kamu keberapaan kak polis sabul mamuya mo tungal may paytay ternil lang protonan maluat ay tungal wabang keberapaan waw na kayo kasamo karyong kabna yawanis may pilbatang dahil mensang ranwat Uligawa floor leader or ay honorable Senator Scarrots. Maing Speaker Pwuhng Trapiyata o Pilpata itong ay chairman o committee members and committee kasampaliw may pukoki and karakan may pitata siya ko uyuya kataw-taw-taw kanin paywad o niuyapan kamakit konong kaparapat konong kan. Mr. Speaker, kayo main kateten implementation essential makawit padosang tractor in school nan railroad megis toto uya bantotok moy bilbang kabatayong toto point kakposa yet mauren kawewo main tractor main Speaker mesang tractor kawewe tiak Pohnpei megot metelap melel main Speaker Pwuhng mansan uya bantotok uyapan uyuyakan ya dari bangkap sedikit ini tiak sudah Pahrek banat taulur sangon skill tam serikan belpan training kakatawak pasangong nan weka padahal sudah kali tiakan mamauran kiti itonto bukan ka school sakas dan ka school nat utan wak pasang ira toto makasampal nintuan uyuya katautokan kaiban tok mau lilimasan yang Pohnpei Mansan toto totok Pohnpei wood. Oralaw maramas kap mamor main Mr. Speaker yagis patawan program mo dan saurere. Yang uyaton totok, yang uyaton school, yang uyaton kawit, yang katangato, yang kawit itu program toto. Program mo survival training, skill training yo. Makin uyaw. Nan tiyakan ka school ya tuan armas mana kak survive ni sangon makitkan may panpatang. Ang ni kapat-kapat longan may luyapan tiya kape, kan muyawi makitkan may tonway kan kak eugban karasa ba? Iray banta ka ba na warpat o ka school yang rainsay kapel Pohnpei. Raka school ki sangon makitkay may rabang kak eugban na. Aniyan sa orabarbato wasan training kan. Repil ka school ki mumunarpan sa palanan nan palangan wala nan mayor laba o pil ka school ke mo manarpan saunta ke sini ay totong ki kan pula betu kami maurkan orang nan survival training kan memianan programa lelan soyo magdin programa solay tawin mintuan inang me programa ko kita nang ketua bugisi sa kuno aramaskap survival training point sawasa Irailakan mana ke, ebis kapalo anak sawas perengkak kain ini wayar tungal mau. Ara buagi kawit memiau supaya ketal jalan pailila ma kapantala poprom patrak na yon kakuyawi utalan bangkak masani. Ngapum mainin anan jalan kaskul ke tuan kayang kanong mebitya. Up, uyaba, cocok mebana bali. Pansudunon pananane ni tarbuagi karaba may batuan. Uya pakan wak pasang, masan kan wak pasang kay wasa. Ari mo ini karaba may traktor kawit kume, ansa wata tawtaw. Uya sudah mangal. Sudah mangal tawlo ka school ke tiyak ni mumbo masan ka wak pasang. Mumbo pasang.
Remaining speaker sang ni Karabog man pag-Italian supplement kita report ninduan meso by legislature. Kriyaman. Masalah ay baan po na siya kamukit mamiya. Na kamu Senator Cor, magpupuro po na siya Senator Cor, muna baan po na siya kamukit mamiya, kaya na ito Kenangan main speaker muna ban patuain kak pateng sabun memasen sekarang wow ke puni kapung mapatuain nindang ejungal pohon ki o kesempal ki pada don karion kabina Honorable Francisco Yohanes pohon ke Vice Speaker to leader ori Honorable Senator Kadkadaur kompura speaker boleh yang pernah saya ikar pandai padu ira kesempal memang paduan ninduan itu ngal pepem kawait miya sang senador semena kesempal ki paduan itu ngal filmet aran wat jai pan file ninduan ada yang memot kesempal yu pinin tatak yu karian kin chansal wat jai te amendment sudah lebih memot kesempal wat kin kakap tolong kamu dan kosanet ini ansur mepol uyala sabul material koros kaya tebakan salong alan ko pupurayu me amend kecil kakap tolong mekot kosanet yo kamanala tatawag ng Enginkehlap sabul material po ita koros sabul material sudo po ita koros ranwot kaya ban file kawit kasampal yo o iman kamelala me file sudo work me mela kakule wapol mur ay made tungal iren pepe mi menen sansal kalangan main speaker speaker o karyaman sang Senator Net kaya na ito masan pa koros mautrong kamuguto masan ni Pwuhng masan ni show kamugut pa ita o tayo ito ngitiar masan na report limab kuwan isa kuno laban niya rin sa kasidu koros mautrong tayo sa bulman kita report limab kuwan isa kuno laban niya rin sa kasilu masan ni Pwuhng masan ni show kamugut pa ita o tayo sa bulman kita report limab kuwan isa kuno laban niya rin sa kasilu ranwat Standing Committee report number Mapwuhng line race silu mapet Governor Communication number Mapwuhng line race silu sound medium to social services culture traditions and historic preservation kalangan chief dan po na siya bil committee order committee in social or cultural and historic preservation Madam Senator Edgar kami Patuain kasapali dengan sekretang wow o ngay tulan ang ito report. Sa matay Committee on Cultural Social Services wilam nam kiye rawat o i kasanitin tuamet. Ima talang pukata Standing Committee report number 5 wana sa kisyo la resek silo o sapon man kita. Chan salang mga kamugut sa chairman dan katianan masan na Standing Committee report number 5 kuwan isa kisyu debnya rin sa silu o sapon man kita. Koros mautrong kamuguto masan ni Pwuhng masan ni so kamugut po ita tayo katnan masan na po pampleo po na sa chairman Edgar Alangan Committee report wata ima report number 5 wana sa kisyo resek silo ima itanlong Governor Communication number 1 wana sa kuwano la resek silo mabit nominee Kamela na Pohnpei ang Sport Council agang bilbilsang John Williapan Arima kareta Chief Minister Pilato nominee minute yayime Elden John ang kakuya William Panwaynu nan 14 Sport Council niya Pilata Elden John sang niya wewegi
ara eupen kam get matongkan makin toke wekan angin yang patkiang wen Pohnpei. Il patrang met Elton John again pain apali Little League na wenu o apali to na wen Pohnpei yang kamatong ni sura pwepwe. Hari sang ni kamagat buko Chief Minister kamelalem Elton John makayupit pwe kasaletar ay nangyang uyapukaw ni Chometri. Ay makareta ime patrolong nan Sport Council sang wenu. Walianto Mr. Chowap wagi Mr. Chowap kamisalet ime makareta walianto. Kailangan KPSC Sansalazan Senator, the Chairman Edgar, may kuburin po na sama Senator Carl. Kenangan my speaker, ikasabali sa karan wow, kapag report sang Chairman in Committee Kasampalan Social Services, Tradition Historic and the Historic Preservation. Uliapan Wayno o apali report kasampalwat ira cukup may man padoan puegi tadawad pit mga government sinuwasagay ng report spelling at kasudet sa mga dayon ng report spelling at mapado ng report wuksang dapat pado ng resume makaptalong uyamen kapadapat Ari ensansal mereport word pit Elton ELTEN kaitan Elton ELTON Pwe report word ang kakapumung na pelakam balik mayang kapadapat word dah sudah patun reported agak mama Ari nan regard aman kolokol adium wuksang dan mga nagkakagay apa-apa di kalangan may speaker kone nga NK kabumbong lang Kailangan Senator Carl, may kuburin po na sama Senator Ned. Kalanin ko may speaker. Maway tunggal sa karmisigilang paan ko pa rin nilap ka ano kod. Padang kami wawan ki sa pulma mo yung matunggal lapayapakan mati yang wawan ki kami Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan wawan ki katapatraton Honorable Lieutenant Governor Ioannis tunggal wow ong Israel kan me pepe yan men kabesa ibang batawan il florong Senator Edwin o ate bakabureto and close the mass and pe Senator Ned give floor on Senator Edwin. Kamu Senator Edwin. Enginkehlap, Mr. Speaker, ay tumalwawlap ang Pwuhng Veteran Sekretarian kay Kuni wawlap ng Mayor. On the Vice Floor, Honorable Member kan won ki paraton supplement win Pohnpei karyawan kapna Lieutenant Governor Ioannis won ki rail kan mayang patang time ni isang ranat o rail kan mayang pipian mengkapesya. Mr. Speaker, mga napuntahan na ko purpur lang kami tiyo ko bumula. So, Speaker. Jaga komal mas Speaker. Ay, biar Dr. Kalian Komal, Tabang Komal, Minister Torial, Tay Komal ma. Tay Komal
Warren. Kailangan may speaker kaysa bali sa karan wow na elementary ang gayay sa karmisik pan kuburan chairman o committee kasambal watch ko kira masansan nan matulan kamal nuwaw karakarak report watch ang kakubur lang committee o ang kakubung lahat o wasakan pagi-pagi ngumot kasambal watch ang kamanala namin ni kariyaman Kariyaman. Chancellor mo kamagut mamiye. Paros mautung kamaguto masani ay uang masani so kamagut paitar report what pan kapurpur lang committee social service culture tradition and historic preservation pagi spelling in at mamiye o iman pagi and kabungbung lao kapurpur talakap maka kamawar ay pambil po na sa chief clerk on the board. Masalah report ay ban po na si floor leader. Kalangan speaker ijungal sigaran wow sa pal. My speaker o honorable members pwede report kan ya sana mawar ay men wetao iyo kamaguto pwede jalan kak corok tiang ng basic tayo bill calendar. Kapagtalo kariyaman jalan dito tiang ng basic tayo yay bill calendar o jalan Kadkadaur pan bill calendar o ban po na si chief clerk. Legislature Bill number P Legislature line for file. Pan iban po na si chairman and social and cultural the committee in social and culture kami chairman o kamatan ko sa net magmail recommended file. Member Doan, weda kamagut yung kanan sabun man kita LP number Rio Kisiliya Kisu na resakeu. O file yala. Kariyaman. Chancellor mo kamagut mamiya kailan katiyan ang kamatan ko sa net Rio Kisiliya Kisu labniya resakeu. Harus mautung kamaguto masaniyay uwa masaniso kamagutoita kaya kat nan masanabe kariyaman Chancellor mo kamagut kailan file nito kon recommendation mamiya miya kariyaman pen kamaguto pagi miya kariyaman pa ipan entertain harus mautung Thailand file kamamatan ko sa Rio Kisilisa Kisula Binial Riesa Keu Masaniyay Uwang Masaniso motion po itaw child filer kamamatan ko sa Rio Kisilisa Kisula Binial Riesa Keu Clerk Masular ay pangpo na sa floor leader. Musunong ran mo lang ito sa bahal mo na lakap klok yung siya ko saksit. Dahil kumbal maamin ito
nan sabul matai uya kupur tai kat Pohnpei Enginkehlap yai retoro roi pan pona se Florida. Panangan Speaker Regional Sorotan wow sepat kamu kubura iman bagi kemudian entertain ma mau sini mai pacuan karya menero jalan kejeng dan usus Ma yai iwa penamek try sa mulman kenan komal Lebanon show ay pan entertain motion trailen ran male tisang sabul matai uya kupurun ranwat o sa pal penelakap klok isyak. Koros mo utung kamu gitu masa ni uwa masa ni show kamu gitu poitar o trail komal dia o pansa pal penelakap klok isyak. Saya me bantu you, such a me bantu you. Open a capo, such a me yengara saya me bantu you. Imo kunuke, such a me karani you. Hey, aku set up yang gawe wayangu, mengyang yes mungki ay mendawe, mengyang yes malpoya, kay nakarani men kana sakit worry. Don't worry. You men gotta send us some go with me, my baby. You men gotta send us some go with me, my baby. No, yeah, you're a man and go oh my baby. You take a left and live back way, my baby. No, oh yes, and a pain like Aramasama ni kakaba, bagaba mo so chalama, udami kana. I saw what you men gonna sound, go kala we mata matawa. So chawali yon, magoya we me so mama, even and go what you oh my. Chakale kale, buki, live on the so iwi. I'm so in love. I can feel that I'm a dollar. When you give him that la la la. Baby, give me the phone. So I'm a set up when you go way up. Baby, give me the call off the you men gotta send us some go with me, my baby. You men gotta send us some go with me, my baby. No. Yeah, you're a man and go with oh my baby. Kids like a live not live back way, my baby. No. Girl, I wanna let the whole world know. Go with me, go with me, let the whole world know. Go with me, oh no. Baby, let the whole world know. No, 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 go with me, go now, baby, let the whole world know. No, 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 go with me, then gotta send the summer, go with me, my baby. Go with me, then gotta send the summer, go with me, my baby, now. Yeah, you're a man and go with oh my baby. You can live that limb back way, my baby, now. Oh, no. Oh, no. Go over, yeah. They went in Bangkok, Pohnpei. Wang isa natin ko, send ko, nanalang ko, nanganye ko. Level up kaibigan ng Belian Chia, Momotso, o government. Ragajeng kupura, mga kraki masabawa. Pohnpei Sarawi, Apingano Mepi Sarawi. Pohnpei Kasele, Apingano Kasele. Pohnpei Sabajai, Sabajai, Sabajai. It's my home and it's your home. It's where me and you we
both belong, yeah. Grab my shoulders, we go down by the beach. Rolling up aloud, getting sand in our feet, yeah. P-O-H-N-P-E-I. Whenever they ask where I'm from, I say B&I. 96941, carry that all the way. For Pohnpei, Pohnpei sa Pwuhng, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa Rawi, Pwuhng o mebi sa Rawi. Pohnpei kasili, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa bajay, sa bajay, sa bajay. Fishing and farming is the island way. Sun goes down, we about to drink some sagao tonight. We do it on the rock, we do it local style. People everywhere saying Kasalelia, tropical paradise. Let me show you the island way. The Pohnpei way. Hello, hey, devil Kasalelia. That's how we greet others coming down to Pohnpei. Listen to the greetings, we greet people with respect. No matter what the race is, respect is kept in check. Madaling him kichi when you saw the stable knowledge. Kaligan lama lampon to salate. Kasileli echo way, Kasile from everywhere. And Pohnpei sa Pwuhng, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa Rawi, Pwuhng o mebi sa Rawi. Pohnpei kasili, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa bajay, sa bajay, sa bajay. Pohnpei sa Pwuhng, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa Rawi, Pwuhng o mebi sa Rawi. Pohnpei kasili, Pwuhng o pasali. Pohnpei sa bajay, sa bajay, sa bajay. Hey, what's up, son? Sa bajay kasili, sa Rawi, Pohnpei. Pwuhng o pasali. Sa what's better and keep Pohnpei kasili. Pohnpei way. On behalf of V6AH Music, kasili yun, man. Pwuhng o pasali. Sa bajay, sa bajay. Hello, honey. Nang sa bunga ng tanay, pero dapat siya pinayang sa mag-gateway. Pwuhng iso jalama, kailan mabag-isang ligin mamaylo.
Kujalama Mayban Gabagi Sam Legin